yang nalar sampun kepanikaya antuk sane jumeneng dadie pangemong kerama ring bagi payung panegara di kondisi kaping kali antuk sane jumeneng dadie hangemban adat ring dasan dusun blak nggih bagi payung panegara malih antuk dani sane jumeneng dadie handar bekarya jadi ngaturhaken aji krama suci lambang adat Nidiah Ayu Bayi Ropida Rahmawatia pernah Atmaja Putri saking Dani lalu Abdurrahman yang sari wonten magenah ring benteng puniki nanging kaluhuran Utaraja Panegara. Di sana sampun ulih mepale krama ulih menjangkep sarang lalu Muhammad Juwandi Saprin dia pernah Atmaja Putra saking Dane lalu Ahyar Suwargi utawi sampun almarhum sane wonten magenah ring dusun Belat yang bagi payung Panegara yang kecamatan Suralagi Kadipaten Sasak Wetan utawi Lombok Timur. Inggih yen Agung Arte sane pacang katur lan katon ayun jeung Andika sami yang sane sampun lumrah kepargian antuk leluhur saking temanten jalan aji krama 6 dasengan ya. Jajar kewiri sajroning aji ya. Wonten sesirah turmalih wonten nampak lemah katri dase katri utawi telung dase telu mancing sajroning olen telung dase telu utawi katri dase katri jangkep aji krama 6 dase sejabaning aji yang hendak punang pemuput bebaos selakse turmalih sedah lanjaran salidede jangkep nggih wantah puniki atur tujuan antuk jeung andike moga-mogi saksana bisa ketampi dawa singgih sesampun jangan dilarang Tuhan pangandika sani mungkin berarti yang bagi etang cacahin arta terang kang pacang ketampi sana mungkin dan singgih aji keramat yang kirang tampi puniki dan dia pangandika puniki aji keramat 66 utami dan jajar kebiri nampak lemah katri dasa katri utawi telung dasa telu olen-olen telung dasa telu pemuput bicara selaksa kan menurut sarang masa sirah saling dede temarih mesedah langajaran dan angin puniki yang jadi etang kan dulu ada seke 2 telu 4 5 6 pitu baru siwa 10 11 12 13 14 15 16 pitu olas baru olas siwa olas 20 selikur 2 likur 3 likur 4 likur selai 6 likur 7 likur baru likur siwa likur telung dasa seke telung dasa 2 telung dasa telu okay. Alhamdulillah sampun suawi dan dia pengandi kerage sadewa pada nolen puniki sampun puniki purna dan sampun lengkap dan puniki tak katri dan sekatri dan pemuput bicara selakse puniki dan dening puniki yang lebih dan mungkin dening puniki dening dina puniki sani kebawas di Radite atau utawi kebawas Jaluk Ahad tanggal 21 Januari tahun 2023 atau tanggal Palu Rajab 14 petang dasa 4 Hijriah tiap-tiap tempi aji krama Bayi Ropida Rahmawatia kepernah Atmaja Putri saking Dane lalu Abdurrahman
biang nira asmanipun Ibu Sukmawati. Hikamontan mepegenah maring Panegara Kutaraja dan Kecamatan Sikur Lombok Timur dan hingkang sampun mapalakrama kelawan lalu Muhammad Juwandi Saprin kapernah Atmaja Putra saking lalu Ahyar Sampun Suwargi utawi almarhum dan biang nira asmanipun Ibu Nurin. Hikamontan mepegenah maring kedusunan Belat Panegara utawi desa Bagi Payung Kawedanan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan Agung Pawilangan Arte Sastra Dipura kang ketapi suawi dadia etang saniwawu aji kerama 66 utami jajar kemiri nampak lemah Katrida Sekatri mengolen Katrida Sekatri menurut sarang masa sirah salin dede termalih mesedah langajaran pemupur bebaos landian-lian dening puniki aji kerama titiak dampi dening rajana alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang saya hormati.